Pablo apostolun Galasiankir iglesia nakarkel katapa. Galatas mayir halha. Galasia orakin uthir iglesia nakankir munat hilatanaka kulyakanaka. Naya Pablumpi, nayampi chikapki uka hilatanakampiu arun tanipasma. Dios aukisana, tatit Jesucristun aski wahtawi pampi, sumangkanya pampe humanakampipan. Nayaka kasuma arunak yatianya tak kitat apostulutua. Jesucristo hiwatanak taipit haktawagi. Haniu nayaruh akapacang kirinakat kitis kitan kituti. Anu kasti, pachpa Jesucristumpi. Hupara haktayir Dios au kimpiu kitanitu. Jesucristo Dios au kisan munanya parhamau hucanakas laiko. Hakanyap aptasiwayi. Akahan wali hakanyat hiwasanakar kespia nyataki. Diosah winyayap hacancatapan ukamapan. Humanakan Diosar maki haitanukup hatamat walpun musparta. Yaka kespiasin arunakar hangkaki arkap hatamata. Jesucristo tokeu hupah munasinyap unyas tayap hatam. Cik pacansa haniu yaka kespiasin aruh utikiti. Hanu kasti, humanak taipin yakanakaw humanakar pantayir uthi. Hupanakah Kristun kespiasin arunakap maisaro iwin munaphe. Hukampis kitite humanakar yatiap hatam. Unteh nanakah yatiap ksma. Ukat yaka kespiasin arunakha. Ukahakeh nyang kacatapan. Kitis kpasa, nayapach payasa. Hanukah alah pacat hutir anhelas kpasa. Nairat pacau humanakar sapsma, hicasa wasitat sasipkak smawa. Humanakah katokap ktas ukasuma yatiawit yaka kespiasin arunak teh kitis parlapstamha, tatitun yang kacawipah ukahak harpurpan. Haniu naya hakinakampi walikiu sayasin munkti. Hanukasti Diosan nayar walikiu sanyap munta. Haniu hakin munataparham kusisiyan mungkti. Nayate hakinakampi sumat untesin muniristha. Haniu Kriston luktiripak Kristi. Hilatanaka. Humanakah yatipham. Suma yatiawi arunak yatiap ksmaukaha. Haniu hakin amtawi pakikiti. Haniu nayak kiti hakit sa katokti. Hanirakiu kitis yatich kituti. Hanukasti. Pachpa Jesucristo nayar yatichitu. Humanakah parlir istap pachatawa. Hudiyo nakan saraparham sarnakatahak kunhaman sa nairah uka. Hurukan kanyampi, Diosan iglesia par tukany munasin ark nakatah sa istap harak pachatawa. Hudiyo nakan saraparham sarnakan poktua. Nayamita walha hudiyo nakat sipan wali chikaparu pokta. Naira au kinakahat katokat yatichawinak hupanakat sipan pokarakta. Ukampis Diosaw nayaro hanir yurkta ukat pach ahilisitu. Ukatsti hach amunasinyap laiku hau sarakitu. Diosak ukam munasin yokapar untayito. Kespiasing arunakaphan hudiyupkis ukahakinak taipin kananchanya hataki. Ukapachasti haniunayak kitir hisktasiris sarkti. Hanirakiu nayat naira uthir apostolunakar hisktasiris Jerusalenar sarkti. Hanukasti, ukspachaw Arabia toker sarawaita. Ukatsti Damasko markaru kuttan harakta. Ukat kim samararu Jerusalenar saraskta. Pedror untanyataki. Hupampisti tungkapeskan urukio kamaranta. Jesucristo tatitusan Santiago hilaparukiu uniharakta. Ukatuk sarusti haniu yaka apostolor unikti. Diosan naira katapan sapasma. Kail kanipksma uka haniu karikiti. Uka kipatsti Syria, Cilicia, uksatokin akaru sarhta. Judea uksatokin Kristun iglesia pangkir hilatanaka hanira uka nayar untap kitanti. Uka hilatanaka parlirik istaphana. Kititeh nairah hiwaynya tak ark nakapkistan ukah. Kunteh nairah tukhan munkan ukapach pa iyausan arunak parlasaw sarnakas kisasa.
Ukiatisasti, Dios arunayat yupay chaphana. Gálatas, payir halja. Tunkapusin marakipatsti, wasitampiu Jerusalén markar sarta, Bernabé irptata, tituruh nayam chikau irparakta. Diosau saranyah munana, ukat sarta, ukansti, iglesia irpir wale untat hiliri na kampikiun nayah tantachasta. Upanakarusti kunakispiasin arunaktehan judiyupkis ukanakar nayah yatichkta ukhananchta. Nayanch amachasitahan han inamayataki nyapataki. Upanakahaniu kitirus circuncisión katokayan waitapkanti. Tituhilatarus haniraki waitapkanti. Griego hakikchin ukasa. Ukampis yakip kari hilatanakaw nanak taipir hamasat mantanitaina. Jesucristo toque kespiatap ktsa uknanakar unyakiri. Ukat wasitampi judiyunakan kamachinakapar haisap hanyahataki. Ukampis haniu kunansa kupanakampir atipayasipkti. Nanakasti munap hayat wacek pach kespiasin arunakah humanak taipit hanchak tanyapa. Ukampis aitat hiliri nakat untatanakah haniu kunahan untat macak yatichau sayap hatapkiti. Nayah yatikta ukasuma yatiawi arunak haruha. Chikpachan aitat hiliri nakapchi, han aitat hiliri nakapchi, uk yatin haniu munikti. Diosa haniu hakin unyinakap unchukiti. Ukat sipana, hupanakah diosan nayar han judiyo hakinakar kespiasin arunak parlanya hatak hausatap unyhaphe. Kunhamateh Pedror haus kataina. Judiyo nakar pachpa kespiasin arunak parlanya pataki ukama. Pachpa diosau Pedro kitana. Judiyo nak taipin apostolo nya pataki. Nayaruste han judiyo upkis ukanak taipiru apostolo nya takkitarakitu. Santiagumpi Pedrumpi Juanampeh iglesian aitat hiliri nakat untatanakasti. Diosan nayar ukalurawi curatap untaphe. Ukatsti mayachasin amtawimpiu nayampiru. Bernabiampiru amparanakah apiraphitu. Upanakasti han judiyupkis ukataipir nanakan irnakir sarap hanyahatakeh walikiu saphanwa. Ukchan kamasti upanakah judiyunak taipin irnakap hanyaparakinwa. Upanakasti han kunani nakar tumpany han armasinya hatakiun nanakar iuht abhitu. Uksti nayah takichuy mau pukta. Ukampis kunapachateh Pedro Antioquia markar hutkan ukhaha. Han wali luratanakap ahan uparu nayah irkatta. Pedro han judiyo upkis ukanakampeh mangkakirinwa. Ukampis Santiagun kitanit judiyunakan purinitapatsti. Han judiyo upkis ukanakat hitikhanwa. Haneu hupanak chika mangkhante. Circuncisión katokairinakar ahsaratap laiku. Pedrumpi Kristur iausir maini judiyo nakampisti. Ukam lurasak haneu cekpacuy manikanti. Pachpa Bernabias hupanakan sayakhatawun hasina. Nayasti suma yatiawi arunakarham han sarna katanakap unhasin, Pedro roh takpach hilatanak nairakatan ahanu parsista. Humak judiyo kasin, han judiyo kas mas ukam hakasksta ukasti, kunatarak han judiyo upki ukanakar judiyo upkas pas ukam sarna kayan muntasti, sasa. Hiwasanakah yuritat pach judiyo hakinakapkhtan. Haniu hiwasak yak kamarkanakam hucararapktanti. Ukampis hiwasanakah yatipkhtanwa. Haniu kitis diosan nairakatapan. Muesisan kamachip pokatap laiko askit katokatakiti. Hanukasti Jesukristur yausatap laiko kiu katokatani. Ukatarak hiwasanakah Jesukristur yausapkhtan. Diosan hiwasanakar askit untanya pataki. Aka iyausain toki katokatanya taki. Haniu kamachi pokatas laiku.
Haniw kitis kamachinak pokatap laikoh Diosan nairakatapan askit kato katakaniti. Hichasti, hiwasanakah Kristo toke Diosan pi askit kato kayasin takasateh hujararham unihatakis kanyaneha. Kristut hiwasanakar hujarar tukuistusti haniw kamakiti. Nayateh kun sat unhirista. Ukat wasitam sait ayara kirista ukaha nayapachpau hujanirista. Kamachi tokenha ukapachpa kamachi laiku hiwatahta Diosatak hakanya hataki. Chikpachansa nayah Kristum chikau chakatatun hasta haniu nayah hakti hanukasti Kristu nayan hakhi hichasti hanchin hakas kasaha Diosan yokapar iyausatah laiku hakaskta nayar munasin hakanyap nayalaiku aptasiway haniu Diosan kuyapayasinyap apanukun munkti kamachinakar istatas laiku kiteh tatitoh katokistas paha haniu kunatakis Kristun hiwatapah aski kaspati. Galatas Kimsir halha. Galasia markankir pisi amuitan hakinaka. Kitirak humanakar sayak haptamsti. Humanakar yatiap ksma ukapachah nayapachpau humanakar sum kananjapsma. Kunhamat teh Jesucristo krusan cakatat hiukan uka. Hichah sabhitaya. Muesesan kamachi pokatanakam laikuti. Diosan ahayup katokaphtasti, anukah sumayatiawir iyaw sabhatam laikuch katokaphtaha, ukateh ukamachi ukasti, kunatarak pisi amuitan hakir tukuphtasti, Diosan ahayupan chamapampi macak hakan kaltkasina, kunatarak hichasti ukumanakan chamamampik pokachan munaphtasti, ukatak akasitanakamah inamayakihiti, hani ukak inamayataki kaspati. Diosah ahayup humanakar curaptam ukapacha. Humanak taipin musparkay lurawinak lurki ukapachasa. Unat sa ukam luri. Hani ukamachirham pokatanakam laikuti. Hanukasti istapta ukasuma yatiawi arunakar iausatanakam laiku luri. Abramah Diosar iausanwa. Diosasti iausatap laikukiu askit katokarakina. Yatipham, iausawi laiko hakir hakinakaw Abrahaman chikpachiwawanakapaha. Kailkatah nairat pach kananjana. Diosahan kudiupkis uka hakinakar iausawi laiku katokarakini sasa. Nairat pacharakiw Abrahamaroh akasuma yatiyawi yatiyataina. Humipan takpach markanakah askinakampi poktat unihasipkhani. Ukamasti. Iyaw sanyanip kihupanakah Abraham tokeu askinakampi poktat unihasipkhani. Abrahaman iyaw sanyan hakitap laiku. Ukampis kamachin lurawi par alkaterinakah nyang kacatap hiwa. Kilkatan sti akamsiwa. Kamachin kilkataki ukanunakar hamhan pokerinakah nyang kacatapan. Kanakis kiwa. Haniu kitis kamachi pokatap laikuh Diosan na irakatapan askit katokata kiti. Kilkatan akamsiwa. Aski hakik iausawi laiku hakani. Kamachi toketeh winyay hakan hikhatanyah uthaspaha. Diosar iausanya haniu wakiskaspati. Kamachi arunakar haisanya kispawa. Kilkatan siwa. Kamachinak pokereh haisatap laiku kespiasini. Kristo kamachin yang kacawi pat kespiistu. Hupah huchanakas laiku yang kacawi katoke. Kilkatanakam siwa. Ta kikititih malawaru warkatat hiuki ukah yang kacatapan. Ukat pi. Kuna askinakteh Diosah Abramar arskana ukah han hudiyupki ukanakatakirakiha. Ukamasti. Jesucristo ruteh iausanyaneha. Diosan arsutaparhamau ahay katokanyani. Hilatanaka, hakanyahat amuit ayaphama. Kuna pachateh ma hakeh yakahakimpi ma arustawi lurki ukapachah
sutipampiu qillqanti, uqsti haniu kitis inachusar tukuy kaspati, hanirakiu yaphat karakispasa, Diosah Abrahamar arsuwaykanu kanakah, Abrahamam pitaki, hupat sarakirin pitakinwa, qillqatan haniu sarakirinakat parlkiti, wal haqaykas pasukama, hanukasti mayni sapatak parli, human sarakirimaru sasa, ukasti Kristua, nayasti sistua, Diosah Abrahamam piuma arustawi lurawayi, uxti kananchawayiwa, Diosan arsutapah haniu inachusar tukuyata kaspati. Uka arustawis hanirakiu pusipatakim satungkan mara, kepat muisisar curat kamachimp inamayar tukuyata kaspati. Diosah curan arski ukateh muisisan kamachipar haisan laikukis paha, haniu ma arustak haspati. Cekpachansa, Diosau Abramar inak curanyatak arsuway. Ukamasti, kunatakirak kamachisti askis pasti, Abramar arsutap kepatha, Diosah kamachi arunak curisto, hanwali lurap kayatan sa ukhiwasanakar unyashtayanyataki. Ukampis ukakamachih, Diosan arsutap katok katayna, uka Abraman sarakirip kutanyap kamakiu askinha. Diosah anhelanak tokeu kamachinak muesesar curana. Ukat hiwasanakar uka kamachinak curanya pataki. Ukampis masapa hakikitap laikuh, haniu yak hasumang tapireh munas kheti. Diosasti masapakiwa. Ukamasti, hanit muesisan kamachipasti, Diosan arsutanakap yak pachasti, haniu kunakipan sa ukamakiti. Kamachi nakateh winyay hakan cura sa pano kaha, kamachir pokatas laiku Diosah katokista sa pana. Kailkatan siski ukar hamah, takini uhuchan katuntat hakaphe. Ukah ukamau kitinakateh Jesukristur iyausapki, upanakan Diosan arsutap katokap hanya pataki. Iyausawi hanir hutkipan, kamachin munanyapar katuntataw hakayatan, iyausawin yati asinyap suyasa. Ukamasti kamacheh yati cirirun tataw irpawayisto. Kristur irpkatan kama, hupar iyausatas laiku, Diosampi katokatanya sa taki. Hichak Jesukristur iyausan urunak purin hatapatha, haniu kamachin hiwasar irpanyapa, yati cenyapas wakis kheti. Humanakah tatit Jesukristur iyausatanakam laikoh Diosan wawanakapaphtawa. Bautismo katokasinha, Kristumpi mayachatarakiu unyhasiphtaha. Kristumpeh ma isimpi istapitapkas mas ukamaphtawa. Tatit Jesukristur mayachatahasin, haniu Judío hakinyasa, Griego hakinyasa, akisiyat hakinyasa, antut nukut hakinyasa utkheti. Chacha sa warmisa yakakiti. Taki humanakah mayaki haphtawa. Humanakateh Kristun kaphastaha. Abraman wawanakapapharaktawa. Diosah hupar arsuwaykan uksa katokapharakitawa. Galatas pusir halha. Akampeh akam sanymunta. Yanak katokeriteh wawaskcheha. Utangkir uywatampi sa siwa, takiyanakah hupangchi ukasa. Uywir hakinakaw hupar unyhaphe, yatichap haraki, aukipan arsut urukama. Ukapach parakiu hiwasanakampeh lurasi, ahayu token wawakayatan ukapachah akapach irpirinakan munanya parhamau sarnakayatan. Ukampis arsut uruh pokasiwaiki ukapachaw Diosah yukap kitani. Mawarmit yurisa. Judío hakhamau kamachi arunakar pokas hakarakina. Diosaw hupar kitani, kamachirham hakanyat hiwasanakar kispiri. Ukatsti, hupan wawanakapat hiwasanakar katokistu. Ukamah hupan wawa patukutas laikusti, Diosah yokapan ahayup cuy manakasar kitani, uka ahayu artasi, au kihay sasa. Ukamasti, humahani uywat haqiqtati,
Hanukasti, Diosan wawapah tawa. Wawapah hasinsti, Diosan munasinyap laiku tuti kato karakita. Nairah humanakah Diosar hanir untap kayat ukaha, kari Diosan akaru loktap hayataha. Ukampi sichah Diosar untap tawa. Cek sasinsa, Diosah humanakar untap tamwa. Ukamasti, kunatarak wasitampi, ukapisi chamani, ukasirinakan loktirinakapar tukun munaphtasti. Humanakah ya kasip kaktawa, yakib urunaka paksinaka pacanaka maranaka. Inas na yan luratakah humanak taipin inamayakichi, uk amuyasah yakistwa. Hilatanaka, nayat yate kasip hanyamatakiu achik tapsma. Nayak humanak hamau tukuwaita. Haniu nayaroh kunahan walsa humanakah lurap kistati. Hanukasti, hancin usuta. Unhasitah laiku galasya markan makau kapaca ukang kawaita. Sumayatiawinak humanakar yatiasa. Uka usuhah humanakatak mayan takas pas ukamanwa. Ukampis haniu hancin usuta unhasitah laiku hiskajap kistati. Hanirakiwa panukup kistasa. Ukat sipana, Diosan Angela pa kiristsa, hanukah pach pa Jesu Kristu kiristsa, ukam katokap histaha. Nayah yattua, wakisisapan ukah nairanakam sa nayar curanyatag absusip hasamanwa. Kauking karak uka kusisinyamasti, hichasti, kunateh chikaki, uksatahatakti humanakan unyisirimar tukuwaykhtha, Judiyo kamachirham pokaphanyam waitirhakinakah humanakat wali amtaphi. Ukampis amtawinakapah hani wali kiti, hupanakah nanakat akaktaphanyam munapkhtam, ukamat hupanakar makataphanyamataki. Maininakat yakinyah walikiwa, ukampis uksuma amtawim pilurapham. Hani humanak taipin nayah hikhatasqta ukapachakikpati, hanukasti ukampun lurapham. Wawanakahay, wasitampiut akisinyan hikhatasta. Kamisateh matay kah wawachasinyatak takiski ukama. Kristun humanak taipin sa itanyap kamasti, takisis kakiwa. Hichpach humanakam chika ukan hikhatasin munirista. Takitokit humanakar parlanyataki. Ukampis haniukun sa humanakat amuit irihamakti. Muesesan kamachiparham sarnakan munirinaka, sapjeta. Hanit istapkta kamachih siski uksti. Abramah pa wawanin wasiwa. Nairir wawapah uywatapan wawapanwa. Mainir wawapasti, warmipan wawapanwa. Uywat warmin wawapah hancin munanyapat yurina. Warmipan wawapasti, Diosah ars katayna, ukarham pokasinya patakiu yurina. Akahma unyash tawiwa. Ukapani warminakah pa arus tawiru untasi. Agar satu warmih, sinay koyon arus tatakan ukampisa siwa. Hupat sarakirinakah akisiyat hakinya takiu yuriphi. Agar warmih Arabia orakingkir sinay koyumpi sa siwa. Ukah churun Jerusalem markawa. Wawanakapam chika kamachint akisiyat hakap hatap laiku. Ukampis sarawarmih machak arus tawiru untasi. Ukatokiu hiwasanakah alah pachangkir Jerusalem markan wawanakapaptan. Kailkatan siwa. Han wawani, han wawachasir warmi, kusisin. Wawachasinyam takisin han untir warmi, kusisinyat artasim. Apanukut warmin wawanakapah walhani niwa, cachan warmin wawanakapat sipana. Hilatanaka, humanakah Isak chachhamaptawa. Diosah arsuay katay na uka wawanakaptawa. Kami sateh ka urunakan hancin munanyapat yurir wawah. Ahayun munanyapat yurir wawar unisis arknakkana. Ukapat parakiu hichah hiwasana kampeh lurasiski. Ukampis
kamsis qillqatanqa akamsiwa. Uka uywat warmir wawapam chik ankar haqunukum. Uywatan wawapa haniu chachan warmin wawapam tuti katok kaspati. Ukamas tihilatanaka. Haniu hiwasanaka uywatan wawanakap hamaktanti. Hanukasti chachan warmin wawanakap hamatanwa. Gálatas pesqir halja. Kristoh kespiat hakasin churistu. Hiwasanakan kespiat sarna kasinya sataki. Ukalaiko humanakah chamampi uka kespiat hakanyan sarantapham. Han wasitampit akisiat hakanyarkut abhamti. Istapkhita. Naya Pablo sapsma. Humanakateh circuncisión lurawi pokaphataha. Kristun luratapa haniu kunatakis humanakatakih askik haspati. Circuncisión katokir hakinakaru wasitat sista. Muesesan kamachiparham takpach pokas sarna kanyapawa. Humanaka kamachinak pokas diosampi katokayasin munap taukanakah. Kristut sarak tapahtaha. Diosan kuyapayasinyap apanukupahtaha. Ukampis hiwasanakanha ahayo toki. Iyausan tokitarakiu Diosan na irakatapan katokatan suit awisah uthistu. Kristo Jesusampi mayakis tanha, haniu kunatakis wakiskiti circuncisión katokanyasa han katokanyasa. Hanu kasti, iyausanya niñaw hukampi askiha. Uka iyausanyasti, munasinyan hakayarakistani. Humanakah walik sarantasip kayataha. Kitirak cikar haisan apanukuyapahtamsti? Ukamuyo haniu Diosat hutkaspati. Hupapachpau humanakar hausapahtam. Mahukal levadurak takpach hako chaputaru poktai. Tatitur iyausanya haunayan uthitu. Haniu humanakar may haamtap katati. Ukampis Diosah humanakar pehtuntas sarnakir hakiruh. Kitis pansa mutuyaniwa. Hilatanaka, nayate humanakaru, circuncisión katokap hanyamawa sapherismaha, judiyunaka haniu hiwayenyatak arknakap kitaspati. Ukamas paukasti, Kristun krusapat parlanyak haniu hupanakar maihtay kaspati. Ukampis kitinakate humanakar pehtuntas sarnakasipki, circuncisión lurayasip hanyamau sasa, ukanakah mapit hupanakpach takpach karikasipkhpan. Hilatanaka, tatito humanakar kispiat sarna kasinyaru hausapkhtam. Humanakasti, han uka kispiat sarna kasing tumpane hanjin munanya parham sarna kaphamti. Hanukasti, munasin laikuy mainit mainikam yanap tasipkham. Tatitun takpach kamachipah masapa kamachir tukutakiwa. Hakim asimarok humakipkar hamau munasita. Amuyasipkham, humanakateh nuasipkhata. Mainit mainikam han walinak salurasipkhata ukaha. Humanakkamau tukkasipkhata. Ukat sapsma, ahayun munanya parham sarnak kapham. Ukamat haniu hanjin munanya parham sarnak kaphatati. Hanjin munanya nakapah haniu ahayun munanya phamakiti. Ahayun munanya pasti, hanirakiu hanjin munanya phamakisa. Purapat haniu haisa sipkiti. Ukat humanakah munatamarham han kun slurap kasmati. Ukampis tatitun ahayupate humanakar irpapakstamha, haniu kamachircin katat hakhaphatati. Hanjin munanya parham arkirinakan lurawinakapah kanau unsti. Ukanakasti akanakawa. Wacuk huca luranyanaka, kanyu luranyanaka, hanwali amtawinaka, idolunakar yupay chanyanaka, laikasinyanaka, unyisisinyanaka, chahwanakan sarnakanyanaka, hanwali amtanyanaka, pinyasinyanaka, hupatakik munanyanaka, takaktanyanaka, yakachasinyanaka, yakankir munapayanyanaka, haqi hiwayanyanaka, machanyanaka, hilhasman kanyanaka,
Ukanakar untat ya kaluranya nakampi. Iuht apsmawa ni satap haraktawa. Ukanak luririnaka haniu Diosan markapan katokatap kaniti. Ukat sipana, kolyana hayun achupah akanakawa. Munasinya, gusisinya, samaranya, yampuchuyma, takimpis sumangkan chuyma, kuyapayasin chuyma, takikunan sa pokan chuyma, altat chuyma, hancin munanyapar atiphan chuyma. Ukanakar huchancir kamachisti haniut hikiti. Tatit Jesukristun kirinaka hancin munanyanakapar wayusir chuyma cakat haphiwa. Nyang kaamtanya nakampiru, munanyanakapampiru. Ahayu laikuteh hicha hakstan ha? Uka ahayung pirak kuna lurawi nakasan sa irpayasip hanyani. Hani hach tukuri nyaniti. Hiwasanak pachpas tokisinyanak uthaya nyaniti. Hanirak hiwasanak kam unisisi nyaniti. Galatas sohtir halha. Hilatanaka maineruteh kuna huchar tingkutap unihapstaha. Humanakah Diosan kirinak hamah hupan sait asinyapatak yanap tapham. Yam pucuimam piparl hayapham. Take amuyung piraki. Ukampis sapamaini amuyaspan. Hupas yan tataw unihasirakispa. Han walt anyanak uthaphat amukapachasti. Mainit mainikam yanap tasipham. Ukam lurasaw Kristun kamachip pokaphata. Mainite han kunakasin hachachas chiha. Hupapachpaw salkhasi. Sapa mainiw sarnakawip unihasinyapa. Luratapateh walikis chiha. Hupapachpaw ukat kusisini. Ukampis haniw maini nakatakikikiti. Sapa mainiw lurawi nakapat yakisinyapa. Tatitun arunakap katokirih, yati ciripar askinak katokatapat curanya pawa. Han salkhasip hamti, haniu kitis Diosat saukas kaspati. Kunte hakeh yapuchki ukarak aptapini. Hancin munanya parhamateh arkas kakinyani ha? Winyayataki uhiwanyani. Ukampis ahayun munanya parhamateh haisanyani ha? Winyay hakan katokanyani. Ukamasti hani aski luranyan karhasinyaniti. Luras kakinyani ukaha. Diosah wakisitaparu wahtawip curistani. Ukalaiku wakisini ukah takinir aski luraphanyani. Ukampis iyausir hilatanakasaru. Akarunak nayapachpaw kilkta. Unhapham, hachakil kanakampiw humanakar kil kanipasma. Hakinakampi askit untayasin lay kukiw sirkunsisyon lurawi, pokap hanyamatak wait anymunapkhtam. Kristun krusap layku, han arkna kaya sinyataki. Haniw sirkunsisyon katokrinakasa, kamachinakarham pokap kiti. Ukampis hupanakah humanakan sirkunsisyon katokanyam munaphi. Ukat hancin ukalurawi humanakar lurayasin hachachasip hanyapataki. Ukampis nayahaniw kunat sa hachachasin munkti. Hanukasti, tatit Jesucristusan krusan hiwatap iyaw sa tahat hachachasinyahah uthitu. Kristun krusap tokeo nayatakeh akapach lurawi nakah hiwatahi. Nayasti akapach lurawi nakatakeh hiwata haraktua. Ukamasti, sirkunsisyon katokanyasa han katokanyasa. Haniw kunatakis askikiti. Ukat sipana, macak hakir tukunyasaw askiha. Takaka arunakarham sarnakirinakah samaranyampi kuyapayasinyampi katokapham. Diosan Israel markapangkir takpach wawanakapas katokap harakim. Hichatuk sarusti, han kitis nayar liakisit pati, wal hachohrinakaw hanchihan uthi. Ukanakaw tatit Jesukristun katah laikot akisitah unyashtay. Hilatanaka,
tatit Jesucristo sah taki humanakar askinakapampi poktupan. Ukamapan.